The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka jingja aksiden ka beisher ke bha kala ja hajan ka kudam bo khau ka FCI ha Mawlai ha ka bakawai ka Maruti Alto ka badan yo registration number ML05EG2537 kala salat ya artli ki Thuk ar Shaka na ka CCTV ka bala yo ring ya ka durki jongani ka jingja la antad bakala jah ka por janmiet ha ka baka kali Maruti Alto kala salat ya artli ki Thuk ar Shaka kat hadu bala penmi ya kini ka khubor ampar la satya banteb la donne em ka jingja basusi ye ki basyong ha ka kali Alto bad ha ki artli ki Thuk ar Shaka The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Thek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rimlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kata baik smart card senangnya sangka. Nhà em khá mất cả tại MSIS. Mà. Gak jingir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Ada MHIS card Untuk mulai karakter kata. Jadi ni kon pi hab ada medika hostel, dah hab lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan bahaya. Yang ni kon pi hab lek operation ni yo.แต่ความข้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่MHIS การ์ดพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องเลยพี่อะไรนักปากมันแหละอยู่อยู่ไปสาวสมาเนี่ยคนอาบดาในเสียอยู่สมาเขาเลยสิบนนะkalau ia lah atau percangkap ni ya. Ini kamu mana dia smart card? Kan teh. Kau beli cibot, mau?